reka amazi y'ubugingo anembeho, reka Mwuka wera bari uganza mu bingora bikambuza mahoro, imitwaro yanjye ndayigukoreye. Bibwire Yesu, 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 bibwire Yesu, 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 bibwire Mwuka wera, Mwuka, 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 reka amazi y'ubugingo anembemo, reka Mwuka wera bari uganza mu bingora bikambuza amahoro, imitwaro yanjye yose ndayimukoreye. Yesu wacu ashimwe. Haleluya. Ndabashoje mwese mu izina rya Yesu. Abadukurikiranye turabakiriye muri aya masaha ya none, turabakiriye mu materaniro yacu yo kwa gatanu, turabakiriye ngo muze mwumve gukora kw'Imana no kubaho kw'Imana, turabakiriye kugira ngo Imana ize iterane natwe kandi dufatanyirize hamwe kumva icyo Imana duteganyirije uyu mwanya wa none. Mu izina rya Yesu, reka izina ry'Imana ribe ryo rihabwa icyubahiro, reka izina ry'Imana ribe ryo rihimbazwa muri uno mwanya. Mwuka wera w'Imana turakwakiriye ngo uzubane natwe muri uno mwanya mu izina rya Yesu. Reka dufatanyirize hamwe turimo dusenga Imana kugira ngo ukubaho kw'Imana kuze kuboneka hano hantu, ijambo riribanukire hano hantu rishoboye kuba ijambo ry'umumaro mu mitima yacu, rije rifite imbaraga zo kubohora no gusenya no kurimbura imbaraga zose z'umwijima, zize zishobore ijambo ry'Imana rije rishobora guhindura imitima yacu, twe kuryumva ngo turimenyere gusa, ahubwo reka rigira icyo rihindura imitima yacu. Mu izina rya Yesu Kristo, Data wa twese uri mu gihugu cyo mu ijuru, turakwakiriye Mwuka wera, turakwakiriye imbaraga zacu, turakwakiriye mufasha mwiza, turakwakiriye inshuti nziza, turakwakiriye nguze uvugane n'imitima yacu, ngwino uduhumurize, ngwino tumare intimba, ngwino tumare umubabaro. Mu izina rya Yesu Kristo, fasha Mana nyiringabo abantu bawe Data wadukurikiranye kuri online, mwami reka barubaho umugisha kandi ubafashe wambika imbaraga, kuko nta kikunanira Yesu, nta n'ikigushobera. Uri byose kuba gufite kandi uri byose kuba kwiringiye. Mwuka wera niwe twishingikirijeho, Mwuka wera tutagufite ntacyo twageraho, Mwuka wera utari wowe uduhaye imbaraga zo gushobora guhagarara nta kintu na kimwe twageraho. Turakwinginze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo uzufashe ubuzima bwacu, ufashe abantu bawe badukurikiranye, ufashe umugaragu wawe Bishop mwami ugiye kutubwiriza. Nakwinginze kugira ngo mukore ku mutima kandi umuhindure imbaraga zubaka, imbaraga zisenya, imbaraga zubaka ubwami bw'Imana, imbaraga zisenya imirimo ya Satani ku buzima bwacu, aba arizo ziboneka ku buzima bwe. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, ndamusengeye umugaragu wawe kugira ngo musigire amavuta yo kugira ngo abahora ababoshye, abaremereye bose baruhuke kubw'ijambo ryawe mwami. Ndasenze kugira ngo umukomeze, reka nyiringabo Imana bari umutega abatwe bose, buri wese udukurikiranye reka yakire imbaraga, buri wese udukurikiranye reka yakire gukira, buri wese udukurikiranye reka yakire kunesha, ibyamuneshaga byose abineshe mu izina rya Yesu, ibyo yabonaga nkaho bikomeye reka byorohe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami Imana kuko ubyumvishe kandi ukabikoze, urakoze kuko uje kubana natwe, urakoze kuko tubohoye, urakoze kuko udukijije, urakoze kudukuye ku rwego ukabutujyanye kurundi, urakoze ko imitima iremerewe uyuhuye. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusenze twiringira, amen. Yesu wacu ashimwe cyane. Haleluya. Nukuri turanezerewe muri ano masaha, turishimye kuko umwami Imana yacu yaduhaye kubyuka tukaba tukiri bazima, tukaba tugihumeka umwuka bazima.
hari ibyiringiro yuko igiti niyo cyatemwa cyakongera kigashibuka kikagira ibitonomi. Nubwo hari corona hari ibyiringiro, nubwo hari corona hari ibyiringiro, nubwo hari abarwaye bahirya no hino mu gihugu hari ibyiringiro by'uko hari Imana ikiza, nubwo hari abababaye bari mu bitaro baremerewe hari ibyiringiro by'uko babyuka kuri ibyo bitaro mu izina rya Yesu. Hari ibyiringiro by'uko igihugu cyacu cyakongera kigasubira mu mahoro, kuko Imana yacu iracyariho. Ni Imana iriho kandi ihoraho, ni Imana itagigira ikinanirwa, ni Imana idashobora kunanirwa ubuzima bwawe uko bumeze uko ariko kose. Yiringire rero muri uno mwanya ugiye kumva ijambo ry'Imana, reka ugire icyo ukuramo, reka ugire icyo ufata kiguhindure, gikureho ibyari biriho ku buzima bwawe bidakwiriye bitari iby'ubumana, gishireho ubumana mu izina rya Yesu. Reka imbaraga z'Imana zikubonekeho, ijambo ry'Imana mugereho ritambuka kandi wakire. We kubibona nkaho bisanzwe, we kubibona nkaho ari bisanzwe, ahubwo ubibone nkaho ari imbaraga zimanukiye kugira ngo zibohore ubuzima bwawe uyu munsi wa none. Urakoze kuko duteze amatwi kandi ugiye gukomeza gukurikirana ijambo ry'Imana. Tuhafatanyiriza hamwe twakira bishop wacu, reka tumwakire atugezeho ijambo ry'Imana mu mbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu Kristo. Turakwakire bishop wacu, Imana ikugirire neza kandi kwiteho, iguhe umugisha. Amen. Imana Abraham, Isaka na Yakobo ibaho umugisha. God of Abraham, Isaac and Jacob bless you. Ibagirire neza. Do good to you. Ibarwanirire. Fight for you. Ibiyereke. Show himself to you. Yes, ibihe biracyakomeje kuba ari ibihe bikomeye. The time has still been hard, ariko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. but the Lord is on our side. Yongera gusubizamo itorero imbaraga. I'm encouraging again a church. Uwiteka ari mu ruhande rwacu. The Lord is on our side. Nubwo ibihe bikomeye, Even if the time is hard, ariko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. but the Lord is on our side. Reka dusenge kubw'uyu mwanya twinjiyemo. Let us pray for this moment. Ndagushimiye, ndaguhimbaje Yesu. I thank you, I glorify you, Jesus. Uri mwiza. You are good. Urera. You are holy. Urakiranuka. You are righteous. Nta usa nawe. Nobody like you. Izina ryawe ryubahwe. Your name be glorified. Ubwami bwawe buvuze. Your kingdom come. Ibyo ushaka bikorwe mu isi. Which you want to this world be in it, nk'uko bikorwa mu ijuru, as it is in heaven. nsengeye abantu bose badukurikiranye. I'm praying to each and everybody who is following us. ntihashira indwara mu buzima bwawe. I rebuke the sickness and disease in their lives. buri kurwanwa kose gukubitwe hasi. Any fight of the Satan be destroyed. Mana ndakwizeye. Father, I believe in you. yuko ubereye itorero ryawe maso. You are there for your church. rero uyu mwanya twinjiyemo, For this moment, vugana n'abantu bawe. speak to your people. hindura imitima yabo. Change their hearts. bagenderere Visit them mu buryo bw'ibimenyetso in n'ibitangaza. the miracle and wonders. uri mwiza, You are good. urakwiriye, You are worthy. ntawe usa nawe. Nobody else like you. ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro n'ibyawe. Thanksgiving and glory belongs to none you, n'iteka ryose, now and forevermore. mu izina rya Yesu, In Jesus' name, amen. amen. Imana rero ibaho umugisha God bless you so much kandi bagirire neza. and do good to you. Hallelujah. Hallelujah. Yes, ibihe ntago byoroshye, The days is not simple, birimo birarushaho kugenda biba bibi. but it's continue to be worthy. uyu mwaka urangira, As the end of this year, abantu barishimye, the people rejoiced. baranezerwa, They became happy. baravuga ngo dukize 2020. They said we have passed through, we have being redeemed in 2020. ariko 2021 But in 2021, ni umwaka n'ubundi watangiye nabi, it's a year which started very critical. ndetse turabona ukomeje kuba mubi. But we see it's continue to be bad. ariko But ntimugire ubwoba. don't fear. Hallelujah. Hallelujah. kuko Uwiteka Imana yacu Because our God iri mu ruhande rwacu. is on our side. birashoboka, It's possible. Imana irashaka ko tuyegera cyane. God wants us to be close to Him Imana so irashaka ko much. tuba hafi cyane. God wants us to be close to Him kandi so much, ikirimo gutangaza, which is very wondering. abantu barimo barajya kure y'Imana. People are going far away from God. abantu bagishaka kumva ibintu by'Imana. People doesn't want to hear the things of God. abantu ntago bagishaka kuba imbere y'Imana. People doesn't want to be in the before Lord. abantu bafite inzitwazo nyinshi. People have some many things or some many things they say that we have this and this. Hallelujah. Hallelujah. ariko But
ndagira ngo mbabwire ngo I want to tell you that iki nicyo gihe this is the right time cyo kwegera Imana. to be close to God. Umuntu utazegera Imana Who will never be close to God, azakorwa n'isoni, he's going to be shameful. azamwara, He's going to be shameful. ntabwo ubuzima bwe buzoroherwa, His life will never be easy. ubuzima bwe buzahura n'akaga His life will be hard, dangerous, will be gakomeye, very hard, kubera ko ibihe byo biracyarushaho kuba bikomeye. because the days are continue to be bad. Ariko dukomejwe n'Umwami But we are very strong in the Lord. kuko ari mu ruhande rwacu. He is on our side. Rero turakomejwe n'Umwami cyane. That's why we are strong in the Lord. Umwami aradukomeje cyane The Lord is strengthening us kuko Umwami ari mu ruhande rwacu. because our Lord is on our side. Turakomeye rero. We are very strong. Dukomejwe n'iki? Why are we strong? Dukomejwe We n'Imana. are strong because of God. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Dukomejwe n'Umwami We are Imana. being strengthened by God. Umwami Imana ari mu ruhande Our rwacu. God is on our side. Uko byamera kose. Whatever it is. Hallelujah. Hallelujah. Uwiteka Imana ari mu ruhande rwacu. The Lord God is on our Uwiteka ari mu side. ruhande The rwawe. Lord is on our side. Hari On ikintu your kimwe side. kijya gisubiza mu mutima There is wawe. one thing which helps me, Nuko iyo yaduhamagaye who called us ariyo kwizerwa. is very faithful. Yaduhamagaye niyo kwizerwa. Who called us is faithful. Iyo yaduhamagaye niyo Who kwizerwa. called us is very Ibihe faithful. byarahindutse. The days have been Iminsi changed. yarahindutse. The days has been going Abantu wrong. barahindutse. People has been changed. Ibihe birakomeye. The days are very hard. Abantu barimo bariyanga. People are denying themselves. Ariko But yewe nkomejwe n'Umwami I Imana. am strong in the Lord. Nkomejwe n'Imana yanjye Me, yampamagaye. I am very strengthened by my Hari icyo God. Imana yavuganye natwe mu There is gutangira. something God has spoke to me Kandi icyo Imana yavuganye in the natwe mu beginning, gutangira which He spoke to us in the beginning. igihagazeho. He is very stand on it. Ntabwo Imana izakivaho. No, God will never come out of which is spoken. Icyo Imana yavuganye Which nanjye. He spoke to me, Icyo Imana yavuganye n'itorero. which God spoke to the church. Nubwo ritakundwa, Even if it's denied or it's rejected, nubwo ritashyigikirwa, even if it can be no nubwo support, ritahabwa agaciro, even if it cannot be valued, icyo Umwami Imana yacu yavuganye but natwe what God spoke to us, izagikomeza, it is strengthen it. izagishyigikira. It's going to support it. Rero itorero musubiremo So imbaraga. the church be strong. Ntabwo iki ari igihe cyo guheranwa. This is not the time of being in our houses. Mugire igihe cyo kuba mu ijambo ry'Imana. We just have the time of being with the Mugire word of igihe cyo God. gushaka mu maso y'Imana. Just search the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mugire igihe cyo gukomerera mu Mana. Have the time to be strong in your Lord. Imana yagiye ikora ibintu God did some mu bihe things bidashoboka. in the different ways. Imana yagiye ikora ibintu God did some different things mu bihe abantu batabonaga ko byashoboka. in the days which the people could not speak about Mu it. gihe abantu batabonaga ko ibintu byakunda. When the people were saying that it's very critical and bad. Imana rero nibwo yagiye ikora ibintu. That's where the Lord did things. Hallelujah. Hallelujah. So Imana yagiye ibana n'abantu mu bihe bikomeye. God has been with people in different times. N'uyu munsi iri kumwe natwe. Even now is on our side. N'uyu munsi iradushyigikiye. Even now is supporting us. Katujye mu ijambo Let ry'Imana. us go in the word of God. Mu Baroma ibice 8 Romans chapter 8, umurongo wa 15. verse 15. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Aravuga ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti abadata. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaraganwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Amen. Amen. Romans chapter 8, verse 15 says that, for you did not receive a spirit that makes you slave again to fear, but you received the spirit of sonship, and by him we cry, Abba, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's sons, children. Now, if we are children that are, then we are heirs of God and co-heir with Christ. Amen. If indeed we share in his suffering, in order that we may
also share in his glory. Amen. haleluya. Hallelujah. Bibiliya iravuze ngo The Bible has said that twahawe we umwuka have been given a spirit w'Imana, of God. kandi umwuka w'Imana twahawe And the spirit of God which have been given ntabwo unto ari umwuka w'ubwoba is not a spirit of fear, ngo udusubize mu bubata, so that it can take us to slave, udusubize mu ntege nke twahozemo, so that we can be in a weakness, ahubwo twahawe umwuka but w'imbaraga we has been given a spirit of power udukura mu bubata, which removes us from the slavery, uduhindura abana b'Imana. make us a children of God. Umwuka w'Imana twahawe The spirit of God which have been given umwuka unto w'imbaraga, the spirit of ni power, umwuka udukura mu bwoba, the spirit remove us from ni fear, umwuka udukura mu the gutinya. spirit remove us from fear. Urebye iby'ibitangazamakuru byandika, When you see some news which is written, urebye iby'amateleviziyo avuga, when you see the TVs which are urebye iby'amaradiyo speaking, avuga, when you see the radios, ubwoba bwakwica, you can so be fearful. watinya, You can fear. ariko umwuka w'Imana uri muri twebwe But the spirit of God which is in us, ni umwuka udukura mu bwoba, the spirit that removes us ni from umwuka fear, udukura mu is the bubata, spirit which removes ni us from umwuka slavery. w'imbaraga z'Imana The spirit of power of ari God muri twebwe. is in us. Uwo mwuka twakiriye That spirit which we receive, nubwo ibihe bikomeye even if the time is very hard, twemerera kuba inkoko, it's not allow us to be the way how we feel. twemerera kuba abantu It's batoya. not allow us to be Umwuka little people. twahawe ni umwuka The spirit w'imbaraga, that we receive is a power, umwuka spirit of twahawe power. n'udushoboza mu bihe bikomeye. It's the spirit that enable us in hard times. Umwuka twahawe ni umwuka udutsindishiriza It's the intambara. spirit which give us victors. Umwuka twahawe The spirit who has been ntabwo given, ari umwuka w'ubwoba, it's not a spirit of fear. ntabwo uri wenyine, You are not alone. ntabwo ndi jyenyine. I'm not alone. Mu bihe bikomeye In hard times, Imana iri kumwe natwe, God is on our mu side. bihe bikomeye We are in hard times, Imana iri mu ruhande rwacu, God is on our side. mu bihe bikomeye Hard times, Imana izabana natwe, God is going to be with mu bihe us. bikomeye In hard times, Imana izarengera God itorero, is going to cover his mu bihe church. bikomeye In hard times, Imana izarwanirira itorero, God is going to mu fight bihe his church. bikomeye In hard times, Imana izakora, God is going to do. mu bihe bikomeye In hard times, Imana izigaragaza. God is going to show Ntabwo himself. umwuka twahawe The spirit we have ari been given, umwuka w'ubwoba not a spirit of fear, udusubiza mu isi yo not a twahoze, spirit of utujyana mu ntege taking us nkeya. to the world. Twahawe umwuka We have w'imbaraga been given a spirit of power. dushoboresha ibihe Can bikomeye, enable us to do great things. dushoboresha ibihe Can bidasanzwe. help us to be in Ntabwo all. rero umwuka The twahawe spirit we have been ari given umwuka w'intege is not nkeya, a spirit of fear. ahubwo ni umwuka It's a w'imbaraga spirit of powerful, udukura mu bwoba, which takes us from udukura mu fear, gutinya. which removes us from Praise the Lord, hallelujah. man ishimwe, Kandi hallelujah. uwo mwuka And w'Imana that spirit of God, ahamanya natwe it testifies with us yuko turi abana that we b'Imana. are children of God. Uwo mwuka w'Imana The spirit of God ahamanya natwe testifies with us yuko turi abana that we are b'Imana. children of God. Uwo mwuka ahamanya natwe, The spirit testifies with us, ahamanya natwe ko turi abana it b'Imana. confirms with us. Ni umwuka udukura mu bwoba, It's a spirit that removes uwo us from mwuka ari fear. muri twebwe, He's in us inside. arimo arahamanya natwe He testifies with ko us tutazicwa that n'inzara, we never be arimo famine. arahamanya natwe He testifies with ko us tutazasabiriza, that we never beg. arimo arahamanya He natwe testifies with ko us tutazakorwa that we n'isoni, never be shameful. arimo arahamanya He natwe testifies with ko us that tutazatsindwa. we never be Mwuka w'Imana uri defeated. muri The twebwe spirit which is in us, arahamanya natwe he testifies with ko us turi abana that we are the b'Imana, children of God. arahamanya natwe He testifies with us ko ibi bihe that tuzabisohokamo these days will come, we will kandi come turi out of them abatsinzi. as we are victors. Everybody shout hallelujah, Avuga ngo hallelujah. shout hallelujah. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Mwuka w'Imana The spirit of God arahamanya natwe testifies with ko us tugiye gusohoka muri that ibi we bihe. are going to come out Mwuka of these w'Imana days. arahamanya The natwe spirit of God ko testifies tugiye with us kwinjira mu that we kunesha. are going to enter in Mwuka w'Imana victory. arimo arahamanya natwe The spirit of God ko testifies tugiye with us gusohoka mu bihe that we bigoye. are going to come out of Hari dangerous umwuka times. twahawe, There is a spirit we have been ari given, umwuka w'intege nkeya, spirit of ari fearless, umwuka wo kumwarwa, not a ari spirit of umwuka wo shameless, gukorwa n'isoni. spirit of shameful. Oya, No, twaha umwuka w'imbaraga it's a spirit of power udukura mu ntege nkeya, which removes us in weakness. ngo twaha umwuka We have w'Imana been given a spirit of God duhindura abana b'Imana. that changes us, testifies with Umwuka the children of twahawe God. The spirit we have been given wadukuye mu bubata has been given,
removed us from slavery urangije and again uduhindura abana b'Imana. changed us children of God. Ubwo uyu munsi turi abana b'Imana, For now we are children of God. ngo turi n'abaragwa We are the co-heir. baraganwa na Kristo. A heir for Christ. uri umuragwa You are a co-heir. uraganwa na Kristo. You are co-heir for Oh my Christ. God, hallelujah. Hallelujah. turi abaragwa, We are co-heir. turi abaragwa baraganwa na We are Kristo. co-heir that is Niba uyu Christ. munsi turimo kubabarana na If Kristo, today we are being one persecution is Christ. niba tutaragiye hanze ya If you Kristo, are not out of Christ, niba tutarataye Kristo, if you are not out of Christ, tukaba turimo tubabarira muri Kristo, we are in Christ in painful. haleluya, ngo Hallelujah. dufatanyije imibabaro We are nawe. together in His pain, Niba in His dufatanyije suffering. imibabaro nawe, If you are together in His suffering, turi n'abaragwa we hamwe are nawe. co-heir with Christ. Oh my God, hallelujah. Hallelujah, Jesus. turi n'abaragwa hamwe We are nawe. co-heir with Christ. turi abaragwa baraganwa na We are Kristo. co-heir with Christ. rero nta mpamvu n'imwe No reason yo kugira ubwoba. or being fearing. turi abaragwa We are co-heir with Him. turaganwa na Kristo. We are co-heir with Christ. Come on, shout hallelujah. Hallelujah. turi abaragwa baraganwa na We are Kristo. co-heir with Christ. niba tubabariye muri If Kristo, we are niba persecuted turimo with Christ, tugeragerezwa muri Kristo, if we are being testified in niba Christ, turimo kubabarizwa muri if we Kristo, have been persecuted in niba Christ, ibihe bikomeye tutarasohotse muri if Kristo, in hard time we are not out of Christ, turi n'abaragwa we are co-heir with Christ. tuzaraganwa na We will Kristo. be co-heir with turi Christ. abana We are b'Imana, the children of God. We turi abana are b'Imana. the children of God. haleluya. Hallelujah. tujye muri Yohana ibice 14. Let us go in John chapter 14. ibice 14. 14, John. Praise the Lord. Hallelujah. haleluya. Yesu ashimwe. Oh haleluya. Hallelujah. umurongo wa 15 nanone haravuga gutya ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. 16. nanjye nzasaba data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. haleluya. Hallelujah. yego 14. yes 14 umurongo wa 15. Let us Amen. read. If you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever. The Spirit of truth, the world cannot accept Him, because it is neither sees Him nor know Him. But you know Him, for He lives with you, and He will be in you. Amen. haleluya. Hallelujah. nimunkunda, If you loves me, Yesu aravuga aya magambo, Jesus speaks these words. nimunkunda If you loves me, muzitondera amategeko yanjye. you will obey my commandments. nimumara kwitondera amategeko yanjye, After obeying my commandments, nanjye nzasaba data, and me I will ask my Father, azabaha undi He's mufasha. going to give you another counselor. data azabaha support. He's going to support you. data azabaha ubufasha. Father is going to give you a support. If you love me, ikimenyetso kizagaragaza ko mukunda the Yesu. signs which will show the Father that you love Him, ikimenyetso kizagaragaza ko dukunda Yesu, the sign that will show that my Father that we love Christ, tuzitondera amategeko we ye. will obey His commandments. data nawe And my Father, nitumara kwitondera amategeko ye, after obeying His commandments, azasaba data, is going to ask our Father, azaduha umufasha, He's going to give us another uzadufasha helper muri who will byose. help us in all things. haleluya. Hallelujah. nimuguma muri nge, If you will continue to be in me mukitondera amategeko yanjye, and obey my commandments, nzasaba data, I will ask my Father, azabaha undi He's mufasha. going to give you another Uwo counselor. mufasha And that counselor mwuka ukuri is the Spirit of truth. azabana He's namwe, going to be with you. azabigisha, He's going to teach you. He's azabayobora, going to lead you. He's azabiyereka, going to show Himself to you. He's azabagaburira, going to feed you. He's azabambika, going to wear to give you wearing. He's azabigisha, going to teach you. He's azabahagurutsa, going to stand up. azabamara He's going ubwoba. to remove fear. haleluya. Hallelujah. azababera He's byose. going to be all things uwo to you. mwuka ukuri The Spirit of truth. azamenagura He's going to burn imbaraga z'umwijima every spirit of ku darkness buzima in bwanyu, your life. azamenagura He's going to destroy imbaraga z'abarozi the power of ku witch buzima doctors bwanyu, in your life.
azamenagura He's going to destroy imikorere all the works, y'imbaraga z'umwijima, all the power of the darkness. azamenagura He's going to destroy imbaraga the z'umwanzi, power of the enemy. umwuka nimumuhabwa The spirit which you be given. He's azabatsindishiriza, going to give you overcomers. He's azabaneshereza. going to give you victory. Yesu, haleluya. Hallelujah. umurongo wa 18 And verse 18 aravuga ngo says that ntabwo nzabasiga I will nk'imfubyi, never leave you as orphans. ntabwo I will nzabatererana, never leave you ntabwo as orphans. nzabasiga I will nk'imfubyi, never leave you. ntabwo nzabasiga I will nk'abapfakazi, never leave you like widows. ntabwo nzabasiga I nk'abananiwe, will never leave you like ntabwo some people who nzabasiga are worried. I nk'abashobewe, will never leave you like some people who nzava doesn't feel it. muri, I will be with you. nzabana I namwe, will come to you and be with nzababera you. Imana, I will be your God. nzabitaho, I will take care of you. nzabarwanirira, I will fight for you. I will nzabatsindishiriza. be strengthening you. Mwuka wera azaza mu The rugo rwawe, Spirit of God will come in your Mwuka house. wera azaza mu The kazi Spirit of kawe, God will come in your Mwuka church. wera azaza mu The rushako Spirit of rwawe, God will come in your Mwuka marriage. wera azaza mu rubyaro The rwawe, Spirit of God will come in your Mwuka child. wera azaza mu buzima The bwawe, Spirit of God will come in your life. azabana nawe, He's going to be with you. ntabwo nzabasiga I will never nk'imfubyi, leave you like orphans. ntabwo nzabareka, I will never leave you. ntabwo I will nzabatererana, never forsake you. ntabwo I will nzabibagirwa, never forget you. azabana I will nawe, be with you. azakingura imiryango I will y'ibyuma, open some doors of blessings. azakuraho imyugariro I will n'ibihindizo by'ibyuma, remove all the things which are closed to your life. azakingura inzugi He's zikomeye, going to open great doors. azatwitaho, He's going to take care of you. azabakiza indwara To z'ibyorezo, heal the pandemic diseases. azabarinda kubyandura, He's going to cover you. azabicisha kure yanyu, Nothing will affect you. azabana He's namwe. going to be with you. Bibiliya iravuga ngo Bible says that imunywa n'ikintu cyica if you drink some ntacyo drugs, kizabatwara na will hato, never affect you. nimunywa n'ikintu cyica If you take a drug, ntacyo will kizabatwara, never affect you. azabana nawe, I'll be with you. umufasha He's a helper. azabana natwe, He's going to be with us. azaturinda, He's going to cover us. azaturagira, He's going to protect us. azatubera byose, He's going to shepherd us and Nta be mpamvu yo all to us. gutinya, No fear. nta mpamvu yo kugira ubwoba, No reason of fear isi in the word. uko yuzuye ubwoba, Because the word is full of itorero the church. ubwoba butuzuye Even if you're full of fear, burava hehe? where it is come from? Korona Corona yakinze inyubako has been closed the buildings, ariko ntabwo yakinze itorero. but it has never closed the church. Korona The corona yakinze inyubako has closed the buildings, ariko ntabwo yigeze ikinga gukora but kw'Imana, it has never closed the work of ntabwo God. yahagaritse ukuboko It kw'Imana, has never stopped the hand of ntabwo God. yahagaritse ibitangaza It has never n'ibimenyetso, stopped the wonders and miracles. ntabwo yahagaritse It has never ukuboko kw'Imana, stopped the hand of God. yakinze inyubako It has never stopped. Ariko It has ntabwo closed yakinze the building, itorero. but it has never itorero closed the ni church. rizima, The church is alive. itorero riracyakora, Church is still working. ibitangaza biracyakoreka, The miracles are bica ku working. matelefoni ibitangaza biracyakoreka, Through phones, the things are working. mu mago yacu ibitangaza In our biracyakoreka, houses, the mu miracle are miryango yacu working. ibitangaza In our biracyakoreka. family, the miracle are Ntabwo korona working. yahagaritse The gukora corona kw'Imana, has never stopped the hand korona of God. yakinze inyubako, Corona has closed the kereka buildings. abakristo b'abapfapfa. But unless the believers or who are foolishness. Haleluya. Hallelujah. Abo ngabo Those one, nibo korona corona yakinze insengero has been zabo, closed their churches. abo ngabo nibo batakibona ukuboko kw'Imana, Those who are not seeing abo the nibo hand of God. batakibona ikiganza cy'Imana, Those are one who are abo not nibo seeing the hand batakibona of God. kugendererwa n'Imana. Cannot see the Ariko visitation of God. ndabahamiriza ngo But I want to testify to you. hey, Yes, korona corona ntabwo yigeze ihagarika Imana, has never stopped God. ntabwo yigeze ihagarika gukora kw'Imana, Has never stopped the work of God. ntabwo yigeze ihagarika ibitangaza Has by'Imana, never stopped the miracle of God. ntabwo yigeze ihagarika gukira kw'indwara, Has never stopped the healing of the diseases. ahahahaha. Yes. ntabwo yigeze ihagarika ibitangaza Has by'Imana, never stopped the ntabwo miracles of yigeze God. ihagarika imirimo ikomeye Has y'Imana. never stopped the work of God. Imana iracyakora, God is still in work. uko yari iri imbere ya korona Before corona, niko iri no muri iki gihe, the way how is still in inakwiza ko iteka ryose. forever and ndabona forever. imiryango y'abera ikinguka, The doors of people of the saints are opened. ndabona ubwoko bw'Imana buhabwa umugisha, The people of God are being blessed. ndabona Imana ikora ibikomeye I n'ibihambaye, see the people are being blessed. ndabona Imana ikingura imiryango y'abera, I see God is opening the doors of ndabona kugendererwa saints. k'ubwoko I bw'Imana, see visitation of the people of ndabona God. ubwiza bw'abana I see b'Imana. the goodness of God. Haleluya. Hallelujah. ubwoba dufite No fear.
nta gutinya, no fear, nta gukorwa n'isoni, no shameful, nta kumwara. no shameful. Igihe kiraje There is the time are kandi coming kirasohoye, and is being revealed. abazakorwa n'isoni Those who will be shameless, n'abatizera Imana, those who not ariko trust in abizera God, Imana those who trust in God, Imana igiye kubarwanirira, God is going to fight for Imana them. igiye kubitaho, God is going to take care of Imana iri them. mu ruhande rwabo. God is on their side. Mwuka w'Imana aramanutse, The Spirit of God are coming. amanukanye ibyo wifuza Has been byose, filled with all the things you need. amanukanye ibyo ushaka byose, All the things that you need. amanutse ari intwari mu ntambara, Is a healer in the Uwiteka war. amanutse ari umutsinzi, The Lord has Uwiteka is a amanutse victor. ari umutsinzi. Our God is a victor. Aravuga ngo ntabwo nzabasiga nk'imfubyi. He said He never leave you like a orphan. Hallelujah. Hallelujah. Amanutse ari umutsinzi, He is a victor. amanutse ari umuneshi. He has come like a victor Mwuka and a w'Imana warrior. aramanutse, The Spirit of God is coming. aravuze ngo sinzabasiga The nk'imfubyi. Spirit of God has said He never leave you like orphans. Hallelujah. Hallelujah. Imana irimo iravugana nanjye God is speaking to me right now. yuko hari imbaraga z'Imana zidasanzwe There is a power of God which is very special. zimanutse ku buzima bw'itorero. Has come to the life of the church. Abantu bose batizera Imana Those who don't trust in God ntago bazakira icyorezo will not be hidden from this pandemic. ndetse n'ibindi bigiye kuza. And even there's other pandemics are Yewe abantu coming. barimo barashyiramo imbaraga, The people are becoming weak and weakless. abantu barashaka inkingo People they want vaccines, ariko ntizizabarengera, but we never restored them. ariko igisubizo ndacyumva mu itorero. The solution, I see it in the church. Igihe kirageze Time has come. abakozi b'Imana The servants of God, guhaguruka aho muherereye hose, stand up and where you Imana are. igiye kubasukaho amavuta God is going to anoint you y'iki cyiciro for cy'intambara. this season of the Mwebwe war. mugiye gufasha abantu b'Imana You are the gutsinda, one who is going to help people of imwe God mugiye to be gufasha abantu victors. b'Imana You are the kunesha, one who is going to help the people of God imwe to be mugiye victors. gufasha abantu b'Imana. You are the one who is going to help the people of Kubera ko God. ubwiza bw'Imana bugiye kugaruka mu itorero, Because the goodness of God is coming hari back to the urukingo church. abantu b'Imana bagiye There is a kubona, vaccine which the children of God are going urukingo to see. ruvuye ku mwami w'abantu, Where it comes from urukingo the heaven ruvuye of mu ijuru. it comes Urwo from ngurwo heaven. nirwo ruzakurinda, That is which will help urwo you, nirwo ruzakuragira. which will protect you Yesu, and urwo shepherd rukingo you. ni uruhe? Which Ndashaka kukubwira vaccine, urwo rukingo. that vaccine, Praise the Lord, hallelujah. man, shimwe, Ngo hallelujah. cyakora bamwemeye bose And those who are trust in the Lord bakamwizera, and believe in Him yabahaye ububasha has been given bwo the kuba abana authority b'Imana. to become children of God. Hallelujah. Hallelujah. Abo bose bamwizeye And those who bahindutse has abana trusted Him b'Imana, has become the children of nibizera God. Kristo If you believe in Christ nk'umwami n'umukiza, as the Savior, hallelujah, hallelujah, nk'umwami n'umukiza, as a King and Savior, ukamwakira, and receive Him, ntabwo ubuzima bwawe buri busigare nk'uko your bwari life will bumeze. never be the same again. Ibyorezo bizaza, That the pandemic will come n'ibindi bizaza, and others will come, ariko bizagusiga, but will leave you, ariko bizagucaho. will never hit you. Yeah, hallelujah. Hallelujah. Bizagucaho. Will never hit you. Ibyorezo bigiye kuba byinshi, The pandemic are going to ibyorezo be bigiye many. kwiyegeranya, The pandemic diseases are going to be many and abantu barimo increasing. barabyegeranya, People are organizing abantu them. barashaka amazina manini, People are searching the big names abantu for them. barashaka kubona ubukire butangaje buteye ubwoba, People want to see great wealth and abantu wealth. barashaka ku isi baramya, People want the world to abantu glorify baragerageza them. guteranya ubwenge bwabo. People are trying to cross their own ways, man. Ibyo barimo kugerageza gukora Those things which they are trying to do bizicabo, will kill them. ariko Imana izarinda ubwoko bwayo. God is going to cover His Imana people. izaturinda kwandura indwara God z'ibyorezo. is going to cover us and we never Imana get in that izaturagira. diseases. God is going to shepherd Imana us. izabana natwe. God is going to be with us. Imana izadukura mu bihe God bikomeye. is going to remove us in some Imana dangerous ways. izadukura mu bihe bidasanzwe. God is going to remove us from dangerous Ndinginga times. abantu bose barimo bankurikirana muri aka I kanya, request all the people who are following ndababwiza us. ukuri, hagiye kubaho ibyorezo I tell you the truth, there is some many bigiye pandemic kurinda diseases ubuzima bw'abantu. which are going to kill many people. Bazashyiraho ingamba zikomeye, They will put some critical ariko ways, ntizizabihagarika. but will never stop those ones. Ariko Imana igiye gushyira ikimenyetso, God is going to put a sign. Imana igiye gushyira ikimenyetso God is going to put a sign ku ngo z'abubaha Imana. to the homes of those who Imana want igiye to live. gushyira ikimenyetso God is going to
put a sign ku bakobwa b'Imana n'abahungu to our b'Imana. sons and daughters of Imana God. igiye gushyira God ikimenyetso. is going to put a sign. Imana igiye gushyira uburinzi God is going to put a bukomeye protection, great protection, kandi buhambaye. and very great. Umuririmbyi yuzuye umwuka A wera singer full of the Holy Spirit. araririmba aravuga ngo mu bihe bikomeye He sang like this in hard times. ngo nzabana nawe. I will be with you. Muri ibi bihe bikomeye rero In these hard times, Imana igiye kubana natwe. God is going to be with us. Imana igiye kubana nawe. God is going to be with you. Imana igiye kuturinda. God is going to keep us. Imana igiye kuturagira. God is going to shepherd us. Mwuka twahawe The spirit which you have been ntabwo ari given us umwuka w'ubwoba. is not a spirit of fear. Ndashaka guhamagarira abakozi I b'Imana want to call the servants of God guhaguruka bagahamya to stand and bakavuga testify gukomera kw'Imana, and speak the greatness of bakavuga God, imbaraga to z'Imana. speak the power of Kubera ko God, ndabona imbaraga z'Imana zigendagenda, because I see the power of God ndabona imbaraga are moving. z'Imana zikora, I see the power of ndabona God are imbaraga z'Imana working. zibohora I see abantu, the power of God ndabona saving the imbaraga people of z'Imana, God. ndabona imbaraga I see the power of God. I see the zirimo power of gushyira abantu God. mu mahoro, Putting people ndabona in imbaraga peace. z'Imana, I see the power of God. ndabona isinanirwa, I see the word is Imana very itangira useless, gukora, and God start to ndabona work. isi ikorwa n'isoni, I see the word is Imana shameful, yambaye icyubahiro, as God is very ndabona isi honoring. imbaraga z'isi zikubitwa I hasi, see the power of the word ndabona as isi being down. imbaraga z'Imana I see zihagurutswa, the power of God as ndabona being ubwiza raised. bw'Imana, I see the goodness of ndabona God. kugira neza I kw'Imana. see the goodness of Robo God. sharabayande, Yes, Jesus. rimo We seketaya, bless you, King of rimo glory. We sandarabaya, worship you, mighty robo Redeemer. We shakata. bless you, you are Ndabona God. indwara z'ibyorezo I zikira, see pandemic disease are being ndabona healed. abantu bahungira mu I see matorero, the people are running to ndabona the abantu church. bahungira mu I see matorero, the people are running to the ndabona church. abantu bahungira mu I see the matorero, people are running to the ndabona ariho church. hasigaye ubutabazi, In the church where there ndabona is a ubutabazi refugee. busigaye mu kanwa Just k'abahanuzi, a refugee in the house ndabona of the ubutabazi prophets. busigaye mu kanwa k'abahanuzi, The helper in the ndabona imbaraga house of z'Imana the zisigaye mu kanwa I k'abahanuzi, see the power of God in ndabona the gukora people kw'Imana of God. gusigaye mu kanwa I k'abahanuzi. see the great of Hari God in the imbaraga house z'Imana of the Lord. zidasanzwe. There is a power of God which is Imana wuje. the greatness of God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Mwuka w'Imana The Spirit of God uri muri twebwe who is in us. ni umwuka uri hejuru. The Spirit which is Bibiliya superior. yatubwiye ngo The Bible has told us bishoboka it's impossible ko ab'isi that the word for the word bamuhabwa, can be given that ngo Spirit. ariko mwebwe But you, ngo azabana you namwe will be with Him. kandi azaba muri mwe, He will be in you. ngo azabigisha, He's going to teach you. azabayobora, He's going to lead you. azabarinda, He's going to protect you. azabaragira. He's going to gather Ntabwo you. nabasiga nk'imfubyi. I will never live in a coffin. Oya oya oya, No. nzaza aho muri, I will come to you. bana na I will be with you. bigiye kubana natwe God is going to muri be with us covid in COVID 19, 19, muri covid COVID 21, muri 2021, covid COVID. zizasimburana amazina. I will be repressed by names. Imana izabana God is natwe, going to be with us. Imana izaturagira, God is going to shepherd Imana us. God izaturengera, is going to cover us. Imana izaturinda, God is going to protect Imana us. izatubera Imana. God is going to be with our Ndasaba ngo God. muyizere, I want you to, I request abari you to be bamaze our God. kugwa Those who was very Nimubyuke. backslided, you just stand up. Stand up again. nimurye, Eat. nimunywe, Drink. urugendo ruracyari rurerure. The journey is Tubwire abantu still big. imbaraga z'Imana, Tell the people of tubwire abantu God. ubwiza bw'Imana, Power of God and tubwire abantu goodness of gukora God. kw'Imana, Tell the goodness of tubwire abantu God. ibitangaza by'Imana. Tell people the Imana irimo goodness of iravugana God. nanjye, God is speaking to isi me. ntabwo iri bubone igisubizo. The word will never get the solution. Igisubizo kiri mu itorero, Solution is in the house of God. igisubizo gifitwe n'abakozi b'Imana. The solution is have the servants of God. Nimuhaguruke muhanurire isi, Stand up and prophesy to the word. nimuhaguruke muvugane n'isi. Stand up and speak to the word. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Imana ishimwe. This is your season, my dear. Iki ni igihe cyawe. Hallelujah. Hallelujah. Imana iragutwara ku rundi rwego. God is taking you to another level. Nubwo abantu badashobora kwinjira mu materaniro, The new people cannot be allowed to be in fellowship. ariko twarema amateraniro mu mago. But we can create services in our houses. Iwanyu mu rugo mwarema iteraniro. You can create services in your house. Mama akaba pasiteri, Mom can be a pastor. papa akaba apotre, Dad can be apostle. umwana mu rugo akaba umuhanuzi. A child in the
the house can be a prophet. umukozi akaba umuririmbyi, A maid can be a singer. umwuka w'Imana akamanuka, The Spirit of God can fall down. imbaraga z'Imana And zikagendagenda, the power of God start to work. urugo rumeze gutyo And that house ruzaba ruriho ikimenyetso. will be having a sign on it. Ibihe bikomeye In hard time, bigiye kubabaza isi which is going to pain the world, ntabwo bizabababaza. we never hurt you in Jesus' name. Ese ntabwo mubibona ko isi yananiwe? Won't you see that the word has useless? Harageze ko iceceka, itorero naryo rigakora. The time has reached and the church start to work. Ese ntabwo mubona ko isi yananiwe? Can't you see the word is very useless? Ese ntimubona ko ibihugu bikomeye byananiwe? Can't you see the great nations are very useless? Ese ntimubona ko ibyoroheje byananiwe? Can't you see the great things are very down? Ese ntimubona ko igisubizo cyabuze? Can't you see that no solution everywhere? Ndashaka kubwira isi ko I want to request the world that igisubizo cy'ibibazo byose kiri muri Kristo Yesu. the solution and big solution is in Christ. Ukeneye kwakira Kristo, We need to receive Christ. aradutwara ku rundi rwego, He's going to take us in another level arakora ibikomeye n'ibihambaye, to do great things and wonders. arakora ibitangaza He's n'ibimenyetso, going to do miracles and signs. kandi igihe n'iki ngiki nta kintu And the gisigaye. really time is this one. Buri vi ryose rizamupfukamira, All the knees will fail, na buri rurimi rwose ruzemera ko ari and Umwana. all the tongue will confess that He is the Lord. Is Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Urakoze. Uri mwiza papa, Uri mwiza mwana. nawe usa nawe. Ndashaka kuvugana nawe nkurikiye. I want to speak you right now. Iki ni igihe cyawe. This is your time. Haguruka wambara imbaraga zawe, Stand up and wear your power. ihungura umukungugu ku birenge byawe, Remove all the darkness, the dirt in your feet. kubera ko utakebwe n'uwanduye Because those who are not sacrificed ntabwo bashobora kwinjira mu buzima bwawe. will never enter in your life. Imana igiye kugutwara ku rundi rwego, God is going to take you to another Imana level. igiye gukiza indwara z'ibyorezo. God is going to heal pandemic diseases. Ibyo turabibonye Imana ibikora. We have seen that God is doing that. Tubonye Imana ikiza abantu indwara We zidakira. have seen God is healing the disease to the Tubonye people. Imana ibohora ubuzima We bw'abantu. have seen God restoring people of God. Uyemerere kuri uyu mugoroba Allow me this evening ikugenderere, to walk with you, nirangiza ikubohore, visit you and set you free, nirangiza igutsindishirize, and to give you tangira ubwire abantu imirimo n'ibitangaza, start to tell the people the goodness of tangira God. ubwire abantu gukora kw'Imana. Tell people the worker of God. Woherereza abantu mu butumwa bwo mu minsi y'imperuka. Send this message to many people for these end times. Kora umurimo w'Imana, dufashe gukora umurimo w'Imana. Just come together, let us be together and work Twamamaze for God ubutumwa bwiza. and announce the goodness of God. Imana izakugororera. God is going to reward you. Amamaza ubutumwa bwiza. And just evangelize the good Sifite news. ubwoba, The word is very sifite gutinya, The word is full of fear. yabuze igisubizo. The word is full of fear, no solution. Hari muri Kristo Yesu. And the solution is in Christ Mwamamaze Jesus. ubutumwa bwiza. I evangelize the goodness of Mugeze God. hirya no hino. Tell people everywhere. Mubwire abantu iby'ururutse imitima yabo. Tell people the goodness of Mubabwire ko God. mu kwisi yananiwe, Even if the word is very ariko Imana useless, imanutse gukora. but the Lord is coming to Imana igiye work. gukora ikintu gishya, And God is going to do great things ikintu kigiye gutungura isi. which will surprise the world. Imana igiye gukora ikintu gishya, God is going to do new kigiye good things guhindura ubuzima which bw'isi. will change the life of the Imana world. igiye gukora ikintu gishya, God is going to do something new kibuzanira isi gutsinda. which will help a world to defeat. Kuko Imana igiye gutwara itorero Because God is going to take a church rifite imbaraga. full of power. Ntabwo izatwara itorero ryuzuye amarira. He will never take the church which is Ntabwo full of izatwara itorero pride. ryuzuye agahinda. He will never take a church which is Ntabwo full of izatwara pride. itorero bicaye hejuru bakandagiye He hejuru. will never take a church which is Itorero seated rigiye on. kwigaranzura isi, The church is going to be up of the world, ryuzura umunezero, full of ryuzura ubutsinzi, full of victory. rihamye gukora kw'Imana, Find the goodness of ribona God. ibitangaza See the n'ibimenyetso. miracle and wonders. Iryo ni ryo torero Kristo That is azatwara. the really church. Azatwara itorero ryuzuye ubwiza, Church full of goodness. azatwara itorero ryuzuye kwera, Church full of holiness. azatwara itorero ryuzuye umunezero. Church full of joy. Kuko kwera kuze mu buzima Let that holiness come in your bwacu, life. umunezero uze mu buzima Let that bwacu, joy come in your life. reka aya mahoro
aze mu Let buzima this peace come in your life. reka imiryango y'itorero yongere Let the yugururwe open of church be reka opened. imbaraga z'imana zongere Let the power of ziterekerwe God come in your reka life. gukora kw'imana kongere Let the kuboneke work of God be in your reka life. ubwiza bw'imana bwongere bumanuke Let the goodness of God will be. praise the lord hallelujah Hallelujah. reka kugendagenda kw'imana Let kongere the kuboneke work of God be in your mu life. izina rya yesu Jesus' iki name. ni igihe cy'abana b'imana This is the right iki ni time igihe of cy'itorero children. gusohoka mu isi This is y'umwijima the time of iki ni the igihe church to come cy'itorero out of the kuva mu darkness. butaka w'isi This is the time iki the ni igihe church to come cy'itorero out of the kutaririmba indirimbo darkness. z'isi You never sing the song of the world. tukaririmba indirimbo y'imana You sing the song of God. iki ni igihe cy'itorero This is the time of church gusohoza inshingano ikomeye to fulfill the great mission y'umugambi w'imana of the plan of God. atari ugusohoza inshingano ikomeye y'isi Not fulfilling the great iki ni igihe commission of the cy'itorero world. kwivangura This n'isi is the time of the church to isolate in the world. ese muribaza ko bimeze gute How do you sing? How is it? iyo bimaze kugeraho umugabo aryamana n'umugabo If it reaches where the man sleeps with a man, iyo bimaze kugeraho umugore aryamana n'umugore when it reaches where a woman sleeps with a woman, iyo bigeze aho ubutinganyi bwinjira mu itorero where exhibition was in the church, iyo bigeraho abantu babishyigikiye bakanabivugira where the people are supporting it in the church and everywhere. haleluya Hallelujah. ntiwibaze ko iki cyorezo ari cyo cyonyine Don't think that this is the really only pandemic. hari n'ibindi byinshi There is so many pandemics, ariko hari abantu but there is some people bazi imana who yabo knows their God bagiye gukomera will be great, barangiza bagakora and iby'ubutwari after we do great things and prosperous. ese nimubona ko ibyaha bikabije Have you never seen the sins are very ese nimubona ko ibyaha biteye ubwoba Yes, the sin are full of everywhere. ese nimubona ko abantu bahisemo kwitwa amazina akomeye ariko bagakora ibizira Don't you see people as children to be some people be dangerous? ese nimubona ko abantu bashaka kugira ibyubahiro bihambaye ariko babikuye mu byaha by'indengakamere Don't you see people want to be honored, but as they're coming with taking their sins from dangerous times? aha igihe kirageze This is the right time. ko abakozi b'imana muhaguruka The servants of God to stand up. mugahagarara mu ruhande rw'imana Start to stand on the side of God. tugeze igihe This is the time isi ishaka ko bibiri ihinduka want this Bible to be changed kuko itarimo ibizira because it doesn't have bad things in it. kuko irwanya icyaha Because fights against the sin. haleluya Hallelujah. abantu ibihumbi ijana abantu miliyoni ntibashaka barangire umuntu umwe abeho 1,000 people, 1 million, even if one person will live. bararema umunsi ku munsi bararema umunsi ku munsi ibyorezo bitandukanye barashaka amazina akomeye barashaka amafaranga menshi barashaka icyubahiro ariko izo mbaraga zose imana igiye kuzikandagira. They are creating, they are developing, they are doing things, but all those things God is going to step on them. ariko abazi imana yabo And those who know their God bazakomera will be great nibarangiza after bazakora iby'ubutwari. they do prosperous. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. ngiye gusengana namwe muri aka kanya. I'm going to pray with you right now. Imana avugana nanjye ngo ntimugire ubwoba. God is speaking to me that you don't fear. Iki ni igihe cyiza cy'Imana This gukora. is the right time of God to work. Iki ni igihe cyiza cy'Imana gukora. This is a good time for God to work. Imana duhaye message tubwira isi. God has given us a message to tell the world. Imana duhaye amakuru. God has given us news. Dufite icyo dushobora kubwira isi. There is something we can tell the world. Hallelujah. Hallelujah. Abantu mwese mufite ubwoba. All the people who are fearing, Umwuka twahawe ntabwo ari umwuka the w'ubwoba. spirit which have been given unto us, Twahawe umwuka w'imbaraga. not a spirit of fear, but a spirit of power, Udukura mu bubata that removes us from slaves akaduhindura and abana changes b'Imana. us to become
the children of God. kandi ubwo amaze kuduhindura abana b'Imana And when we have become the children of God, turabaragwa we are co-heirs baraganwa na Kristo. with Christ Jesus. ubwo tumaze kuba baragwa baraganwa na Kristo, We are co-heir and co-heir with Christ. ntabwo tuzabaho nk'imfubyi. We will never be like orphan. azabana natwe, He will be with us. azatuyobora, He's going to lead us. azatwigisha, He's going to teach us. azatugirira He's neza. going to do great things in our wowe lives. umurikiranye muri aka kanya, You who following me ni right igihe now, cyiza it's a good cyo kugira ngo moment bakire Kristo nk'umwami to w'umukiza. receive Christ as your nibwo Savior. uzatsinda ibihe bikomeye biri imbere yawe. That's how we will defeat this hard time. niho honyine hasigaye in front of you. gutsinda, That's the only way. niho honyine hasigaye This is kunesha. the only way. Imana Abrahamu, Isaka na God Yakobo, of Abraham and Isaac and Jacob, umugisha iteraniro, bless you, umugisha abantu b'Imana, bless the people of God. bakure mu nzara, And remove them from hungry. bakure mu gahinda, Remove them from pain. bakure mu mubabaro, Remove them from bakure mu kumwarwa, remove them from bakure mu shame. gushoberwa, Remove them from bakize anxiety. COVID-19. Heal them from niba COVID-19. hari ya 21 yibakize, For 21, bakize indwara z'ibyorezo, just heal them, oh n'ibindi God. birimo bitegurwa And byose, save them all the things ntibizakore that ku are buzima coming. bwabo, Nothing will touch aho their lives. umugisha Give them blessings urubyaro rwabo with their children. n'abazabakomokaho, All the inheritance. biyereke, Show them. bagirire neza, Do good to them. baha amahoro, Bless them and peace. bakorera ibikomeye n'ibihambaye, Do great things to their bakorera lives. ibitangaza n'ibimenyetso, Do them miracles mu and izina wonders. rya Yesu Kristo. In Jesus' mighty name, ndasenze, I pray. urakoze kuko uzi imirimo Thank ikomeye, you because you have done. urakoze kuko uzi imirimo ihambaye. Because you have did great things. nkubwije ukuri nk'umuhanuzi w'Uwiteka Imana, I tell you like a prophet of God. ntabwo uzamwarwa wizera Imana, You will never shame. ntabwo uzakorwa You n'isoni, never become ashamed. ntabwo uzapfa nk'uko abanyabyaha You bapfa, never die like the way how sinful ntabwo people die. uzarimburwa n'ibyorezo bihari. You never die like in the pandemic Imana diseases. ishyize ikimenyetso ku buzima God bwawe, is putting a sign on your face. izaguca ku ruhande. We pass you on your side. Imana yacu imanutse ari umuriro ukongora, Our God is ntabwo consuming izabyemera, fire. Is not allowing. ntabwo izabikunda. Is not going to allow it. Imana ibagure, God enlarge you. Imana ibagwize, God prosper Imana you. ibahe umugisha, God bless you. Imana ibatware ku rundi God rwego, take you to another mu level. izina rya Yesu Kristo w'i In Jesus' Nazareti. mighty name. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amen.